Jare doning biribus impact news nei Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butam nokcheri Haokiba January tarik kunthra mathudagi horaga lagliba February tarik 3 fauba numit 10 chupna chathagadoriba adugumlaba interim budget ki parliament ki session asida Haokiba February tarik 1 da numit kharani go hadi tha ahum mari gi oiba matam khara sigi hadi election mamang gi oigadoriba budget lebachi chalainam gi damukta sel thungi oiba adum interim budget mayam vote on account hai na khangna badubu hojikti interim budget han jukhana budget si puthokre adu bahari budget asida lawmi singi sinmi singi naha singi amati nupi singi aduga tongan ba scheme singi matang da kari yauri hari budget asi election mamang da puthorku budget oibani na masi election yam mari leina badu mamba promising oiba yamna promise to badu makhalgi budget amu oikhibra na traga icham chama budget amu oikhibra habi gi matang da khana na gudam tanga si impact news ki studio the links in the library joining us tonight on Manung Hutna Manipur University ki Department of Economics ki Assistant Professor Dr. Chinglen Meisnam ni ham tharo Chinglen Mataram Nokcheri, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Executive Member Oibiriba aduga retired IRS officer Oja Tongmang Haokip ni Oja Tongmang busu taram Nokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us the Imphal Free Press ki editor Oibiriba Oja Pradip Phanjoubam ni Oja Pradip busu taram Nokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Ahan ba question si ai Oja Chinglen dagi hokjaragi Oja handak ki interim budget se hai batare election mamang phau gi ntraga ano balenga ama lakriba mathang ki budget full budget se lakriba ta sina gadori badum budget ki puthokhi budget sina masi overview ama yengmu matam da lawmi sinmi gi nupi gi naha gi aduga hana existing lejari ba scheme sing sida kari ano bala eng khan bi masida hangat pa watha bala eng khan bi bra aduga ano ba scheme sing hodoi ba asidana kari he na kana ba porkani na raga masi only election mamang gi oiba scheme khar hodok pane lobi gadra kari habi ni Raj koi budget si sarkar sigi di taruk suba budget taruk suba du aroiba di chahi manga gi manungda taruk suba budget sumane interim ga putok pasi mamang da yam to inthokite okay yamna masi yam rare case ni haitare da khon khalam madi uji nga sa hari se chamba boron account oina just magi expenditure khaktang ulaga loisalam gadran khalam madu uji interim budget oina olen okay interim budget olabani almost full budget ne ada full budget habis da apoi urisi koi chali bachahi 2018 19 sidi sigi di loire ko lakadu si 2019 20 next fiscal year gi budget amane adu di next sahi khuding khone puthoi ba budget si sahi du pura koi mapung phana konjandori ne adu sigi budget simadi madu final picture du madi masina piba ngamdre budget si du piri ko adu khone nainaba matam dadi madu final hena lobo yaroi okay lobo yaroi habi atadi sigi budget puthoi ba sarkar adu masi nainari ba parliament ani maksa masi logedo basi thaka chitam ngaire ana asengba chap chaba full budget maduna koi revenue da kamaina mobilize tawni adu krasna kamaina allocate tawri haibni singba chap chaba masak tudi koi mathangi sarkar lengak la akanda moda da khangdori ne hadi miyamna mandate pidana adigi miyamna madudagi phangba mandate tu dagi karakba aduma lengak tuna puthorko budget tuna sahi sigi di asengba budget oidori ne okay ana sidi matam khargi budget ne aduna ni koi opposition na hariba budget sa bas economics nate masi votonomics ne harise okay just for koi vote ki sakitam ta tawni na harise adai khara mana masi just koi false promise me am tawba aduna false promise to asengba reality ke disana daba aduna masi jumlanomics ni economics nate hariba okay adai khara mana mo masagi thabak si naharol singi thabak si piba ngamdraba hadi naharol si yamna maru be asset amane thabak piba ngamdraga di naharol ma'am si liabilities olakadori den aduna ahan bada koi modi masamna su magi lengak si lakting ida magi ang campaign si chathak pamatam da sahi khudingi naharol crore ani di sahi khudingi thabak pi ni hayen additional employment pi ni haige bane ado hozik 2018 boki December boki pangba paudadi sahi sigi oina thabak pi badi laina job creation di laina kogi job loss hoidna naharol haitar mapungda naharol atani naharol million tarama thoisi crore amai helim ni ko hairise masi thabak si loss hoire thabak pi ngamdre haidna CMI ina puthokre adui matungda mo national sample survey gi magi report se jofukta officially di phongdri adu manungi magi paw ina phongdona pa matam dadi 6.1% unemployment ki rate si amukta oigidriba last 45 years da amukta oigidriba mongda 6.1% ji yaudana khwaidgi wangba
unemployment rate to later haidna sumai puthor ko matam mane aduna masida koi hairiba thabak pigani hairiba adigi employment creation tawgani hairiba punamak sa masi koi jumlanomics okay adom the base tawni na mase koi kanagum kharnadi masi pokoranomics haidna pokoranomics di magi job creation gi mota masana masabu thabak pijabadu madu job creation ni lawra gadi masi pokoranomics ni na habisu yawri okay adubu langa ki site gi di masi yamna pro farmer oiba ade pro people oibra adegi pro koi gender friendly oiba adegi north east friendly oiba budget ni haidna adu maina mot pina basu leiko adu aina thamjaning badi budget ama haibasa masi exercise to bomatam da magi data sing jen si jan khomjal kanda madugi yumbam duda yamna official ba data manungi natab myam na khangba public domain da lerba adumba data sing duda ko yumbam oira kanda madai da budget ki exercise to bo orgadi budget si yamna realistic oiba budget to some extent oiganeba adu laibak 3 de koi saida economic service puthoktre economic service authority sahi magi performance ade my weaknesses ade maduna piriba karamba koi recommendation tawri haibin sing basi budget reflect tawgadam ne adu masu mu utpangamdre adegi mu NSSO gi ngasagi data sing du su mu phongandre dana ko aduna data amata yawduna puthokpa magi budget ni adu budget sidadi magi data mayam ulei aduna data sing si kamaina koi masi nei du no haibda akoi du su dum ngau baita adu masigi maru ba horpam si su koi tang amata hanadi February gi last de hek puthok pane adu February gi tang amada ngangkhalu base sidagi su problems la ine adu February gi tang amada budget hek puthok pi potama sahi khara da hore ise demonetization to gibido November tha da madu dei thorok pane haidi akhona tang amada February gi tang amada budget si puthok tar boidi koi sahi magi performance ki data se adi tongan sectors ki data si second quarter bogdang phangne first February da puthogadi adu last February da puthogadi magi third quarter bo phangne third quarter kai mo phangadi demonetization gi matam si November tha se machi yaw gidana madugi negative implication me ama budget sida tarak pagi film leba aduna mayam sida madugi parliament gi manu amusu mapan da madugi problem thorakadra ka haibagi madai du leibidagi February 1 da puthong ra haibagi khanabasu koi leigreba mamang da ai mos adumai tamjagi ko aduna sigi budget si akone nei na bada yam noiram gada badi koi realistic data sing da best orma ba adu full budget orma ba full budget id koi chahi sigi oina pura mapung phan puthok pu orma gadi madai du nei na basi am ngai ne ba adu leiriba khara si dum jengjaba matam da ai jengjaba matam da masi dum hana digi dum chatharakpa expansionary oibagi mong dum ai ude budget si hen expansionary oira kadra in khan mado madu madi budget ki size government ki size thadari allocation masi yengba matam da masi contractionary oina ai thamjani aduna punna yengjaba matam da masi adum ai de dum regressive adum oina kha regressive or expansionist oiba dum ba budget am oidi habane do so ai oja Tongmang gi su mod logjagi oja as a IRS retired officer am oina su aduga MPCC gi Congress ki opposition party da leiba party amagi member am oina su hairiba handaki interim budget si komai yengbi ngasagi voternomics natraga jumlanomics on the yengbi bra pokoranomics on the yengbi bra natraga karamba miyeng thambi generally budget haibase at the beginning of the year the ruling party or the government makes a budget plan. Adu the parliament the present to for the whole year. Handagi is day it is only restricted to interim budget, which means that a provision is kept for the present government to spend some certain amount of money before the next election, before the next government is formed, for interim budget. But just analyzing on that, with the major schemes that there is a PM Kisan plan. Here, near about 6,000 per year will be given to each farmer. That's amounting to 500 rupees per month only. One of the major plans. Secondly, there are, let's go briefly, Department of Fisheries. The plan will benefit about 1.4 crore people, and then tax benefit exemptions. Certain, people who have
income up to 10 crores or 10 lakhs, the first 5 lakhs will be free of income tax exemption. So that on 5 lakhs they will get the exemption. And then other benefits, if they enter into LIC or some other saving scheme up to 10 lakhs, their income will be free. Tax will be free. Then interim budget also talks about physical deficits and other things, but let us not focus on those. For the common man's knowledge, NREGS, see the allocation is made about 60,000 crores for MNREGS for the budget 2019-20. 61,000 crore for 60,000 job card crores. and hainari ba Then PMSGSY, here as compared to last year, 15,000. This year, 19,000 crores has been allocated. NRGS ki 60,000 crore ram do male handa kisina handa ki financial year chida 1920 sida 60,000 crore do mamangi sahi sida mamangi chahi 61,000 da mule ba male okay handa ki then electricity, for electricity the amount till now is 143 crore allocated, and then the largest healthcare program in the world, it says. So in this healthcare program, about rupees 3,000 crores has been allocated. Lakhs of poor and middle income people will benefit from this. Hadaki budget sigi ozagi maike di hetare simadi phai natraga simadi phaten khan okay. Coming to that point, best feature hetare handaki budget sigi best part of this interim budget ozagi morta ozagi overview ta duga worst part of this budget that it is difficult to assess at the moment, because what the interim budget shows is that more allocation from last year to this year is made. But last year's implementation has been very poor. The motive or the purpose for which the aim and object of the government is home for all, bullet train also have been in the part of the measure plan. Checking price rise. Checking price rise, it has no meaning, because all the prices of commodities, essential commodities and which are of daily use, they have been increased. Fighting corruption, there's no, we don't see any corruption being reduced. It is, in fact, it is enhanced, it is more in the present government. They have been blaming the earlier government for corruption, scam, this, that, but I don't think any improvement is there in the BJP government either. Safe girl, child, and more of aims like hospital and all, these are name only for namesake. Safe girl, child, BJP MLA na mi ma rape to rahe angang ma masigum is contradictory to the what they propose and what they really do. Sini simplified tax structure say GST has been implemented, but GST has been implemented at a very hasty step. Say Narendra Modi na di haya, it's a good and simple tax, whereas Rahul na counter to it's a Gabbar Singh tax, which means Gabbar Singh Gabbar Singh's tax. Hindi ki cinema strongly the Gabbar Singh tax ne GST Gabbar Singh cinema ido, and it's a sort of you know, goods and service tax could have been implemented at a little
later stage. Okay. If not for the demonetization of Modi's program. Ani punsan ki Ani punsin it has created havoc. Okay. Ani punsan ki Billions and trillions of rupees have been lost to the Indian economy, unseen. But in factual also, it is billions of rupees have been lost during this 1 or 2 months of this implementation at the early stage. How many people have died? More than 300 old people and young people as also. And then that means the implementation of GST is at the wrong time. Okay. GST ki ani mag timing je sana ki we should have first recovered from the demonetization shock, then implement GST. Kitang tamna introduce to. Okay, ani se punjang gimana koi economic ta yam chaw na chaiting phang yam oza ta makha tha mulak chage matang je oza Pradip la changi hujik GST ki wafum ju thambiri ga demonetization ki wafum ju thambiri aduga high rate interim budget se GST ko inadi almost 97,000 crore, almost 1 lakh crore gi maya de every month masi collection to banga me na moina claim tori aduga number 2 kanogi ekoi demonetization ki matang aduga demonetization na maram moidna mayam na sel mange hai do masida undisclosed toraga leramba senpham mayam hai tar madudugi income oina almost 1,30,000 crore se tax oina lakhiba ngami aduga almost 50,000 crore gi maya su masi asset mayam su lakpa ngam gi habagi hidden undisclosed asset mayam su phangba ngam gi habagi masi gi claim su tori bani na so I said ani jo timing sana de habagi ozana oza tongmang na thambiri sigi ona tena pata wafam di makoina su budget ki puthok puthira thambiri tu ozagi mi dari kari thambiri handa ki budget se da maru ina masagi PM Kisan yojana habam na ano wama koi tha kudingi chai kudingi lupa lising taru pina bagi pama khodi makta madugi amma hokdo ya kisan khodi makta aduga PM Shram Yogi man dhan haidana amaso hokdo masi jana koi chahi humphugi matungda koi any workers singsi unorganized sector the labor workers sing sida makoi tha gi lupa lising ahum pension phanghanna bagi adum laba scheme amasu hokdui scheme ani sin maruina handaki election mamangda handaki budget sida maruina mami chauna tari cha anobu puthoku man basida ozagi unde kari meng thambija budget interim budget मैम रे मैं इसे election hayeng sida ngai ramina aduga hai election gi kitang ngai kan lak ko bajene election du ka kana na to ko du bi chaptan ore hai raja pan biro me am du yauli jere sai gi sops me piri me am se ta samna ha ga sai gi ari hai sai hai bani ja am ga tang hai ga income tax ke slab ka ko se income tax ha 2.5 ki mathak ka leibe me si income tax eligible ore mine ta se na ga aduga hasina mo 5 lakhs yo ki kan sida 5 lakh yorok paisi tha da tolop lising fu chaba adu body free ore ni haibne ba ar han lem se tha lising kun chaba si kun dei kun ma thong chaba si adu hek mathak phang do ki tax ceremony ja ana sig slab se di india gi oina di am chaun le ayam ba ai to 40,000 ma kha chaba altani na ana ha sam ha ga khoi gi tolop chaba kang usle organization ma hetal lose army ha sini army se officer ma tolop chang cha ma lak mathak chana ma tolop se lak ani cha senior ma la ani cha ba ma ni adu mai sipai ma masing yam sipai yam hele na sipai ma am se lising kuma kontra sai cha ma tani na si ma am si kun he cha ma am lising tara gi income tax ceremony adu lising adu thiro ha kan sida asi slap labor atwa population section ma salaried earner section ma di harau hanna bagi ganone measure ni tasina to CPL roi haise the tax PL roi haise kansida adu sima target si chumrai khale tasina election gi oina aim to kansida sima target phan phangam dong male mayam tolop silising dipu chajaba adigi lising gudrang wajaba income tax zero haise harau jabagi ta sahi gi kitan pe hatungin jaraga pala lising ang khum pu thiro ki du thiro ha kansida harau jarangoni harau go mi si masing yam yam ngodai khale amma dana sai gi farmer me anda gan si hectare ni jigi hectare is pari ani jigi hena tana low lejaba kambu sida chahi gi lising tar pi ni ha kan sire target ban sway brand khale kai no da okay ham da khoi land record phan leiba phan de india si wo manipur ga ti yang kan sida low si kanana owner no he kan si yang kan sida low si adai ina khunu kam pai ramani low ujari kambu di low masai le jaran dom la ya wa ramani khoi gi share cropping da moina low ubiraga moina kana mapu da khaga thungbiraga mai da wi na bagi system on le jab sari kanana phangdoi khangwai la sing tau si kana phangdoi na kan farmer sing mun phangdoi ra na dra am da phangna tok toi ra hai posma si target sima manipur so khoi chapjan ore ade india ma khong si process si loi le ramani se sa khoi hectare ni dei hena ta na le jaba kangu si ayam na mai share cropping da to ga mi gi da thau sur ga to ja farmer na ayam majority or mun na
facilities thamagashu akhoi benefits piragashu simali target soidna phangum khangda tokpa na ona da mina phanggi posi yamna thola kadra in khalle nasi smile le ruga sai hari ba ati GST ga toriba GST yam kana emphasis ke PCD CD akhoi gi aina soi ho porom correct hona bugi mayam complaint on posi akhoi ma khara habjal doini system thok doini habi soi khre habasi acknowledge ok oi mong adu hek mal adu demonetization gi harasu akhoi gi sai excuse mal le tasena poroi man so akhoi demonetization digi income adu lai ka haise tasena ha ma haramdi Hiram Adugasu, Harris is mother. Hiram can set the modern token Hermes, black money man, Pani, black money, Paparam, Kamu, Selina, the Pini Hermina, or the black money toll organ the whole tray. When the Bangalore Halapaman is over. Black money or near column is over. Uncle Budika, Yana convincingly hotly my hope consider is Gurumuziona, Harris. Akhoi real estate moment Bombay da Bangalore da moment real estate moment that nakhle is black money am nahi doini as openly bank transaction dei lena behalf lana tabduna real estate moment nakhle ni nakhle is black money le re gi khudam ni gold moment nakhle is black money le re khudam ni haina hairam se si hajik ma thagi demonetization torgadi black money si le hendragadi faragani haibasmadi kharab hori kharab ha kan sidai aina Bangalore sa consider real estate mon handari ka sidum adum hai nei aru tasena si effects ni chapta phang tra consider khoina sirik paisa mu raise hore paisa black money oram mayam du bank jang da du tax hire ka high basuri ka excuse an mo changi tasena hana lem du gi gold post on thoga hana lem du loi phar ni nikke un ka haramaga aru black money phagal ko bhya sing sina akhoi gi mayam zero balance account sa usa ko lakta ngata habjalagani adu anga sumo black money yam le re hairam ni to isbo black money mayam si sarkar khonglaga loina muthatlaga anobon currency hajik same value aram currency namaga hajik zero balance account habjalagani kana professor minna adu ngamdra kan hajik amu gold post on thoga sri akhoi tax phangowi black market am phare de haideba adu problem changi aina sumo ja tanga saigi interim budget sida election ki budget na hedu ni chapana ma action ore oina maksu target mo torkoda budi mi myang gi khongkona mai towa adu target se chumja boda saigi tax ka pu da harang ro media ma one adu ga target se soi bi yaureba moina budi sina su vote phangdor ne tor mo bi adu ga Tauragasu paisa Poaman Pamdedra. Sagi tax Kapudri, vote goes Ragasumi Kana Hodoreva. Aziki farmer get organs ready, Kana Hodova Yam Kodankale. Adana, Hobby Hoto, but just Malay Ruga, election guinea have the Yam Kupna Uncle Hopper long term Kotabida. When a Bazirama tokans normally plan Namagi incubation period 5 years in surround lonely, the 5-year plan. And the budget of tokans sarkar na hamagi budget tokan ready 5-year gi terms gi enga torko budget na sang no ama changame sina short term gi budget na mai short side yam ni short side do hanga gi budget gi mi yang ma ubra chapchan ubra khale na isu ubri okay short sightedness hadi interim budget ama oibne full budget ama oidabni na matam khar gi anu balenga ama lakngai gi aroi budget sida Madugi Hatu Tobagi, Aduga complete with the Mamiam Tari have Nedu Sida tax exemption Itare almost 5 lakh Chahigi annual income say 5 lakhs Pogla Bamigi tax free or any tax Amata Chatler have any Aduga 6.5 pog Pangbakango Su Karigumagi investments in insurance nursing but savings nursing but Aduga provident fund nursing Yao Targati even 6.5 pog Labakango Singsi Magi documentation Utargati Amata tax Thidra Suyani have you walking Nedu high river tax key rebate key exemption ki propose ni this is only a propose kaino da anu balenga la matung da masi chana bhodun huji financial year se loidrimni mathang ki financial year la ku matam da hai bisi chana pasu ya na anu balenga si huji la balenga si na continue to tar gadi probably huji ki rebate haji 5 lakhs power free oini hai si masi implement tor pasu ya du anu atop balenga am lak tar gadi masi ki proposition si implement tor ko da toroidra hai bagi yam chawbo hang amadi le election mamang da pibe yam phajaba purpose am oibni na miyam so na harau dogdi mali 5 lakhs pawgi annual income oiba kangu gi adubu masina karigumba thabak to onthorok taba targadi adai du amu pen da badi mayam leidong mali on the problem trojege break tam thunjar ke impact ni swimming tarone bi तो नेंगर बसे Manung Hutna निया 360 degree analysis of news and events with Raj Nongthombam Manung Hutna ngasi khana jermi ba 3 February की तारीख अमदा acting finance minister
Piyush Goyal na puthokhiba adugumlaba interim budget 2019 adugi matangdani khanajarmisi adubu mathang question je uja cheng lakchi uja handaki interim budget sina maru ina piripe MPCC sekrai da manbi uja MG NREGS da manbi bra natraga farmer singda natraga sinmi singda manbi bra natraga naha madinupi singi sunga bu yaudre habi wafna sing mata je adubu moi gi yaud targa su indigenous population gi yaud targa su migrant population gi damta yam yauri even san gi damta su kam dhenu योजना है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का लिंक लगा संदगी याम फजबा कोई प्रोडक्शन हाइब्रिड पुथोंनबगी अदुम लबा थबक पाखनबगी मदुगी तोंगान बजेट न चिंग याव माले अदुगा मसिर मरोइन हाइरिंग ngसागी पीएम किसान हाइर स्कीम से मसी हौदोकपना मरम ओइरगा था हाइदि सहीगी लुपा लिसिंग तरुक तरुक पीनबगी स्कीम सी फार्मर सिंगदा मसीगी स्कीम से हौदोकपना मरम ओइदुना हंदक चही फाइनेंशियल ईयर लोइदोरबा 18-19 से मसीगी दसु लेबा की जीडीपी की चादा 3.4 सी हंदक चही लोइदोरबा डिसेंबर हाइदि लास्ट क्वार्टर सिदा 20,000 crore की पैसा हापचन बना मरम ओइदुना हंदक की फिस्कल डिफिसिट से 3.3 ओइगदबसी मसी 3.4 द हेंगले हाबि वफम मुसु फोंदोई अदुगा लाखद्रु बचही फाइनेंशियल ईयर 2019-20 गिसु फिस्कल डिफिसिट से 3.1% खतंग ओइगदबसी जीडीपी की मसीसु मसी प्राइम मिनिस्टर किसान योजना तो 75,000 crore की पैसा सी मसीगी दमकते यारमक तौबना मरम ओइदुना जीडीपी की 3.4% से डिफिसिट ओइनी हैबी वाफम जुलैबनिना हंदकी एमपीसीसी ngसाइगी प्राइम मिनिस्टर किसान योजना से आयाम बपीरब्रा हैबगी वाफम मदे लेकरी हैबे केनो द फिस्कल डिफिसिट पावसिना मरम ओइदुना हेंगलै बिसिने कराइ द स्ट्रेस तो बिन खम बियो हंदकी बजेट से स्ट्रेस इसी लौमी द तोबो मालमी अदगी सिनमी द तोबो मालमी ओके अदगी नुपी द दुम तोबो माले तो कुमने यंग कांद द यौरमदब ओके ngसाigi akhoi khanariba sinmigi matang se ta yengseba unorganized sector da thabak toriba adungba workers sing sa basin sahi humpu suba matam da ma tha khudingi lupa lising hongi pension phangi haibane hek tabada yam nuai ba adu kumne yang kan da di sahi kumapan suraba haidi unorganized sector da thabak toriba worker mana nupa oina lawrasi ko ai nupa lawro isigi maram di बसी मरुरी लाइफ स्पान से नुपा की लाइफ स्पान से इंडिया की उन्हें यंग मतम दा सही 65 को है नुपी न खरे हेले कोई नुपा न खरे हंदे एवरेज दा अदु रगदी मान लुपा चाम जे हुजदे की तुंगसन गदम ने था को दिंगी चाम से तुंगसन बसी सुले लेप्तर तुंगसन बसी मान सही कुंठा हदी सही कुंठा से तुंगसल कतोनी को सही उम पुसु बुक से हदी मा संगसी सही कुमापन सुरे लौर से चाम से तुंगसल अकांदा मान सही हुंपु सुरक मतमददी मान सही कुंठारोमदा कोई थिरक्कीबा सेनफम से मसी मागी एनुअल की कंपाउंड कोई इंटरेस्ट मसी येंगबा मतमदा 8% पावा मतमदा रुपा लाख अमगा लिसिंग यांखै ताय ओके अदुगो माने हिंगेदो लाइफ स्पान सी एवरेज पारगदी सही हुंपु मंगाने अदु मसी पेंशन स्कीम की महता सेविंग स्कीम ओलम ओके हदी पेंशन नत्रे बदुदी सेविंग दारे अदगी मुक सही ngasi degine sahi kunthra gi matungda adai kunthra ga mathoi ni thogi matungda magi hongkadoi ohongba adagi madai du da khogi legedoi sen thungi natragana magi central living gi mong do matu yam honggadori ne ana masisu yamna kari haini yengbada haidi naina bada yam ngai ta hai tare ne sigis ओके adagi amana ngasai koi kano hariba farmers ki damang to lupa lising to haisi lupa lising to haisi mi mari natragana manga leba haidi household ma mi mari natraga manga lebise sigi imung adusu longmi macha haibni ko longmi disu kogi kano natre masa ki low leijaba low macha leijaba low macha leijaba imung amagi magi mi mari natraga manga lebidadi mi kok ta lupa mari natraga manga gi wane lupa lising turuk se no mo da patu ate ado matam da high give ko sign ne ba demonetization matam da black money si masi phagala kanda lupa lakh trang agi masi ki senfam se masi account hapkani high give ne जनधन अकाउंट दा ado zik lupa mari natragana manga mongti ko hapage na khalabra sine matam da jo koina black money ji fan na ba yam kan honagi ang pa phangna ko gi masi surgical strike to hine ado surgical strike si to gi matam si masi gumbir ji fan na ba पुखरी से लोन अखोई इसिंग सितोकपने अदा पुखरी दा कोई इसिंग दजो अखोई इसिंग द लेबि nga दंग सिरे कुंभी कंफान द लेजे दुम खंग खंग तोबनिना कंफान लोइ चोंग खरे अदन फाबम दंग मौद्रे अदन होजि दिल पा लाख ट्रांग अदु हापत्रबनिना ओपोजिशन सु याम चार्ज तोरबनिना कनि मखर दि लोरम दाइस तोरंग एं खंदना मिकोक त याम तरबदा कोई नो मोदल पा मरी दोरसु मंगा दोरसु हाप के खलगा तौराय नै दे तो आइन खल्ले सिमिलर है अदुगा ngसागी नेशनल रूरल कोई जॉब कार्ड किसे जॉब कार्ड किसी मनरेगा कोई हारी से
masi ko hengkal ka train khalame okay semam je hengkal ka train khalami adu hengkal pai mo ta masi kakha khre se manipur ri ko ne yam kana ne nari duni nong mada sahi mada numi chamani thabuk pi to adu mafam khra da di numi chani thabuk pi bi yu haidana haidi fat ka thokpa jaga sing da di 200 days se sahi mada pi bi raga di maduna modi am kana jani hairi ba sumba yam maru ba largest ko employment generation program khungang da khungang go to village su kai maru ba sumba program ji da mukta ko gi thadari ba semam se manipur ri mitra ma di hen mangam dar ko ji phauta sigi films da budget si ko gi 61000 crores khara hena tai ba device estimate ai 2018-19 gi revised estimate lai ri ba figure da madu da gi koi budget estimate sina hen ba gi mota 1000 crores mu ka thara ga 60000 crores tham gre adu ragidi masina koi employment gi magi average oina house on phang da employment sa masi mo handara ne aduna masi su nungai ba oi de okay adigi mo koina gender gi matang da last se adi koi gender budget si yamaru ba budget adu gender budget si handak si hangal ka tra ina koi khalui adu magi as percent of total allocation adi gender budget si punna yang bade hangal pa malaga su magi apun ba allocation se budget ki apun ba allocation ji magi proportion ji yang matam dadi masi hana 5% gum oram da hoji 4.7% dan dai adu gdp ki ona yang su masi handai adu atai te koi nipi gi magi child women ki welfare gi thadari bit scheme jing ji aina sum yang matam da magi kind of real time da hadi inflation if inflation is taken into account mamal hengalap ki chang ji par gadi hengali ba khare du su name se ona dum leiba adu maina uyeba adu atai tai koi gi mayam lai khre si manung stai da aina ngai koi khana ba yauri ba san gi matang se cow protection ji hoi mariam oe ado trade union sing ma ke di kari hare san di signing were ado sin mi di suffering were okay hadi ngai koi na naina khri ba ngai gi koi pension scheme se masigi dam da thadari ba semam ji lupa 500 crores ka tane okay whereas san gi protection gi dam cow gi protection gi dam ta di 750 crores ne ana cow gi protection jina hena maru adi kari gi do habi question mo gi ma ki lakpa koi cow su maru oi adu ga sinmi ju maru oi da koi somna kan da ga na indigenous people protection gi di kari yauri habi question am lae so ai sida koi uja su jobi ko schedule tribe ki koi gi magi sub plan da thadari be semam cha masi kya schedule caste ki sub plan gi magi thami be allocation se kya no hana digi masi kya hengate adigi moi missing gi lai ba proportion sina kya no madugi chang duga chanana budgetary allocation ji tawra haina yengba ma change adu mamangi 2018-19 gi budgetary allocation dadi koi scheduled tribe ki population ji ga chanadana 1.48% ga makoi gi chakthung ji tamme adu scheduled caste ki na 2.1% 2% side gi hende adu handaki dasu high ba koi gi budgetary allocation for say scheduled tribe fighter scheduled tribe si indigenous people ne dam high banina makoi budget si su yam big e yam meager amount ne sida thamis aduna indigenous people aduga koi scheduled tribe sing aduga hena koi gi weaker section sing hai tare makoi gi dam da thami ba sigi sakthung sa masi koi gi piri ba haidi magi rhetoric hai tare aduga chana de realities ke chana de aduna budget se punne matam da inga sa haijari do yamna koi expansionary oi bi mota masi contractionary oi ade contractionary oi bi sta muk tham janingi na koi fiscal deficit sa masi da koi yam ina concern lori se sikari gi nois koi fiscal deficit si masi kakna no hona matam da handana hona matam da madugi ultimate victim de ngasai gi social sector da oi adigi weaker section da oi madu handana hona matam da somda magi expenditure squeeze tor sum kalthana hona pa aduga koi gi crony risk hai tare risk crony sing makoi di masina sok te makoi tax da di adum exam toy ading sai koi na man nei ba say income tax slap ta kar handari do madu yam nungai pa pauni hana digi su masi adum koi na pamak ba myam na pam pot amani sidi am na good news ne okay adubo overall koi na magi tax ki revenue is da lakh do bi shortfall myam se masi gi burden se kanan puduino habi question me dilai na masi gi burden gi nei na pa matam da di koi state sing haidi yam na resource stop oi ba manipur gumba haidi planning commission muthak ki bidagi adi special category state muthak ki bidagi
मागी हाना फंगजरम प्लानिंग कमीशन की खुतांग द फंगजरम मतिंग मैम दो से समना है सही में रुपा 2000 crores 1500 crores मधुगी मथक फंगम बदो मधुसु लेट्रबा सुमाइना कोई वादन लेरिबा अदु हौजिसि डेप ट्रेप दा रुपा 10000 crores की मयादा कोई डेप के आउस्टिंग से लेबा मणिपुर गुंबा 7 पे पीबगम दना अदगी पेंशन भावदा मी अतैना को अरुणाचल प्रदेश ना ओल्ड एज पेंशन रुपा 5,000 यौरकांदा मणिपुर ना कोई रुपा 2 दी हेन मंगम दबगी थाकता लेरिबा सुंबा स्टेट सिंग सोम दोइना बर्डन द शिफ्ट तौर कदोरिबा मधुगी शिफ्ट तौबगी पोतु कोई मागी सेंट्रल की ट्रांसफर टू स्टेट्स येंगम मतमदा मधु जीडीपी की परसेंटेज द येंगम मतमदा मधुगी प्रॉब्लम से थेंगनेबा अदुना स्टेट सिंग सी हेन अखोगी फिल्म फगलपई मौता मखोई जिंग हेन फिल्म सोचलपगी पोट अमा आइदि मदाइ दुसु आई अदुमाइन उयेबा ओके स्टेट सिंग की फिल्म सोचलकदौ माले हबनी सी अखोगी रिबेट से याम फजबा हदि टैक्स के एग्जाम्पशन से याम चाउना 5 lakhs पाबा हदि ऑलमोस्ट मंथली सैलरी सी 40,000 मुक फंगतारगति टैक्स दिदसु याने हैना हराव जब तारगसु मधुन पिरकतब पोलम सी याम चाउदौ माले स्टेट सिंग द मरुएना अपिक स्टेट सिंग मागी रिसोर्स याम लेजतब इनकम याम पिक स्टेट सिंग द याम वागनी हाबी वफम थंबिरसी अदु बसुदा प्रॉमिस तौरसी बजट सिदा मरुएना बाय 2022 कोई न्यू इंडिया अमा क्रिएट तौबगी प्रॉमिस अमा तौरी मधुगी दमकता न्यू इंडिया अमा लहन तारे द क्लीन एंड हेल्दी इंडिया लहन मथौ ताय हारे and housing for all amal lehen mathau tare and universal access to toilets water and electricity is wapum tauri aduga fasida khoi doubling farmers ingi income su double ohngani madu warak matam da 2022 sida new india am lakani aduga naha amadi nupi sing the women and using the ample opportunity makhoi da khudong cha mayam pi target new india am lakani habagi target su tauri aduga lakadri ba next 5 years ta $5 trillion economy ohenna basu plan tauri एम तौरी अदुगा नेक्स्ट 8 years चाही निपानी मनुंगदना अखोई से $10 trillion इकोनॉमी फंगनबगी ऑब्जेक्टिव अमसु हंदकी बजट से लाउथोई सो बाय 2022 अखोई से न्यू इंडिया में डेवलप तौसे हैबनी हाउसिंग फॉर ऑल and access to toilet water sanitation and electricity doubling farmers income adagi clean and healthy environment suma mayam se lehenub gi damakta duga nupi amadi naha singda opportunity mayam pihan gani so habni na handaki budget se da madu reflect obu yuat wali jo hai so by 2022 new india se kamai lakate habi question leri oza da lakchagi oza tongmang da kari habni gi by 2022 new india gi dream se masi kadai fau ba khoi reality to on thokpang amdong mali kari waham thamining it is a good proposal. Okay. I think it amounts to people's dream. 2022, everything, the lifestyle of every Indian will be improved. Okay. But so far we have known is that when there have been flood of promises, whereas there's drought of implementation everywhere. It's a high talking budget and it's a cosmetic budget. This time I have seen is that it's only an election gimmick. Its motive is to catch certain pockets of income people, whether from industrial or from organized sector or unorganized sector or from the defense or anybody. Now, income tax up to 5,000, 50,000. 5 lakhs. 5 lakhs. 5 lakhs. For exempted. It's for exempted. And if they have got any savings, 6.5 up to that will be exempted. If you save money, that is aim at targeting the salaried people with an aim and object to catch votes in the coming Lok Sabha election. I think this is the motive behind. Then even the farmers, PM Kisan, this is also a very minimal amount of gains will be there, but it is high sounding, very high sounding wherever. It's a big talk, but the gain, as what our friend have said, is that farmer, who are the real farmers? I own a land, I give some employment to certain cultivators, whether they will benefit or it will benefit me. Because when you say 2 acres, it belongs to me, not to them. It goes to the rich people, not to the farmer. But
But in the scheme, it is attracting the farmer class. So this is also with the motive to get more votes among the farmers. Aduga, next is that NREGS. This is also high sounding. In the initial state, there was a good implementation of this program. But nowadays, the scheme is a total failure because money are just being spent for nothing without any benefit to the common people. GSY, this also a lot of money has been spent on this, but really there has been no successful result or visible result. Electricity side, there are some improvement, no doubt. On this front, I think we would appreciate the government. Then healthcare is also aimed at catching certain pockets of vote. People who are in the lower category or poor people, promising that you will get free health care. But I have not come across anybody having a free health care, getting a free health care service up till now. Anyway, this objective of this budget, as I told you, is that it is only to catch voters in the coming Lok Sabha election, and this is primarily aimed at that. Okay, Oza Chinglen happy. Question policy ki failure implementation failure I policy di am phaba implementation da phata ba question nama the policy itself si failure or padagi implementation fail oi ba ba ana koina naina ba matam da sima darkar lai se samai da koi NREG se koi implementation da fail oi ri se pesa di am tha de koi fail oi hari se masigi scheme myam central sponsor scheme myam implementation to bujidi state government scheme su mari lene aduna madu congress na paibusu lei BJP na paibusu lei say koi anakpada Mizoram si yamna best performing state singi marakta amane NREGS aduga ate koi state sing su south rom dadi koi central sponsor scheme si mai state singi ningthi jana dum koi implement to busu lei aduna koi nei nagaduri si magi budget sigi magi policy mana maun tami direction sa masi tasina people oriented oibra ban koi board on the oriented oi harga su kasu kai di adu investment do akoi allocation je ningthi jana tawra bodi kasu kai di se samna da koi NREG si yam high sounding ni harga su budget 1000 crore kaktari adu kamai high sounding oi duino si question am leida aduna budget sigi tasina chapchana masina tamiba koi mayon se masi tasina maki koi people lom da tambra natranga tamda haimna singba adagi nei na basim dai maru ena kala okay nakalama kapal laga nakalama nohon bagi birwal ki wari manjala hai ter ki bill se ayo oja pradip lag ne josi election mamangi budget amoi banina ngasai gi tax exemption 5 lakhs pau piraga natka 6.5 pau ba magi savings kumba lerga di adoi exemption piraga salaried persons sing se attract tong na hona ba to farmers sing se chahi gi wena 6000 rupees ki assured income se pini ha bi smain thaja ba ai low lok traga su low pau nong su da targa su lupa lising taruk ti chahi gi phangani ha bi thaja per farmer section mayam je adubu lopu di man oram da bu ya adubu marak ta mi ma lai rai targa su kung sai farmer mayam da attract torga voter mayam si lahu na gi sai oja Chinglen na hodok puta habi kheba hande economics yaw da budget ni masi voter nomics ni habi wahum ja adon da thamining bra kamai yeng bi adu masan ta ne ta se election kita ngai ram na ba aduga kam kan bol oi si aro do election sa budget sa ga na policy vision ga put na ko education sa mai handle do se ga si si handle ga mo do hai dar ngam da su ma yam tena hena lam jhalu ba da do ga mathang gi sarkar da haji pai sarkar si lak tra ga di amok pungon on dorina ada si yam kan so ambitious oi ya da ba adugi excuse le ra ga su hoi je sweri se kai no da hoi gi Masai farmers are going to be incentive people going to income tax lower level consider lower salary people Sahara holi betul je. Si tahu kan aku ni kan kau itu kita aku attention si nak kan divert tu orang macam ni. Aku ni real issue le si aku aku ni nanya si policy circle dah juga intellectual circle nanya si. Aku income equity layer tu sih. Tapi kamu orang tu apa? Ini aku lah kamu orang India ki GDP ni jam cawre ko. Cawre ko tu पैसा से पाए इसका नाम पाए kan semua aku mani पाए रगा. Makar kamu cara henmi film lekan sida
सिगी डिस्ट्रीब्यूशन कमाई तौदगे हाइब सिगी पोस्ट सुगाव याव बजेट से रिफ्लेक्ट तौदे समना हारे इनकम टैक्स हाइ कान अखोइना मखागी लिसिंग कोन दगिना लिसिंग निफु बो मनु चाब कांगबु अदु एग्जाम तौगरनी अद हराव खरा हरावइको हराव हलगा सम थमै मौ दो खना हराव हलगा अचौब आराम से उहनदबगी साइगी अखोइगी टॉप 1% सेना अखोइ बॉटम 50% का पैसा पाइ माने हाइसे हाइदा अखोइ पॉपुलेशन की इनकम ब्रैकेट से टॉप बॉटम 50% से टॉप 1 or 2% से मोइन पाइ चमाने अंबानी मोइ तरा मन पाइ बिसा से इंडिया की करोड़ 2.2 करोड़ मुगी तंखाय है 60 करोड़ 60 मिलियन मुगी पाइ बिसा से चमाना हले हरेगा सी कमाई तो सेमदोसी टैक्स स्ट्रक्चर सेमदोसी वेल टैक्स थमजी इना खुन मैम से पैसा सिंजी मोइदा काना पैसा पाइ लेरे पैसा पैसन भाई प्रोडक्टिव होना पैसा से कमाई डिस्ट्रीब्यूट तौर तौसीगे मोदी इन्वेस्ट तौर चैनल पीसीगे इन्वेस्ट तौरगदी मोद पेनल्टी पीसी इन्वेस्ट तौरगदी खितंग एग्जाम तौसी अखोई टैक्स ब्रैकेट ओंथोगा इना खुन से पैसा लौटोगा मैम मखा ले कामूसी बॉटम 50% याम तीन पाइदे है कामूसी इना खुलन से मोइसु खितंग अपलिफ्ट तौसी का हाइबगी प्लान से यावदा अखोई बजेट दाबा सुम प्लान अचौबा अखोई असोइब अचौबसी हाई हाई मचा मचा कनो फार्मर लिसिंग तरुक पीदौर क्या हराव हन्थमगा मथकी कांगुस इना खुलनबगी मोंग खरम उरे सुम थाइना लाक नैना लाकपसी सिगी प्रॉब्लम से एड्रेस सोंग ngam लेरे सुम मथक पैसा थादरकपा हाजि स्कैंडल थोइ मैम सी साइन अप प्रोजेक्ट अम लौरगा पार्टी जब हैप्पी रमे कलमेगे तो पोसे अब तो लेरिना मथक की प्रोजेक्ट तौरगा मखा कांगुस हरा होला थमै मोंग चंग चंग बजे से उब्राइन खले अदुगा ngasai इहाना हान हाइजे खिबा खोगी बजेट से फुल बजेट नतमनिना मोइ साम कनाबुदी एम्बिशियस होइना सि मैम से लोइनमक येंबो ngमगनि सु खानलमदबसे अरो इलेक्शन जामता था मानि सदा मी खरा हराव लगे इलेक्शन का होरगदी मथंग प्लान सेमगे खंजरम जे अरो करेक्टर गना कमदो हाइबोइ पोस्ट मोइ खलंग दो माले अदर बजेट से इलेक्शन गिने हाइस मनि सोइद्रे अरो इलेक्शन नि हाइब सोइदा कास मैम से वाखन से लोइ चलकपनिना बजेट से इलेक्शन इन्फ्लुएंस रोकता है थाजदी हाइबगी पोसी फोंदों नेगो ngasi मक्तरै मी हमदा कनोगी स्वामीनाथन आयरन इवा आर्टिकल दा बजेट से इलेक्शन के खंगे इलेक्शन की तागे तौरने खंगे इलेक्शन तागे तौरे खंगदी वोटर मैम से इलेक्शन से लई आगद्रा यारोइ हाइब माने पुथोरी सिनिकल मोनावा अदुना इदी सिगिसी एक्सक्यूज पीपी हाइब माइ गसाई इंटरिम बजेट नि आपका चाउन एम्बिशियस होइनि यारोइ एजुकेशन सि मखरा ओंथोके का हाइबदी हाइरारोइ अरु गसाई टैक्स स्ट्रक्चर सि ओंथोके अरु मम्मी होय ताहलम फराइ खले माने मम्मी होर होय लागरि सि मथंग सि लागनि हाइबि मम्मी हो ताहलमनि फराइ मम्मी दो उद्रे सि बजेट से ओके मम्मी उद्रे हाबनि बजेट से दादुबु बजेट सिगे वाहौ दो हाइगदर प्रिएम्बल सिददी न्यू इंडिया बाय 2022 द न्यू इंडिया अमगी ऑब्जेक्टिव थमी मतुमदि पुनलो रे उजा चिंगलेन दगी वन लाइन खदलो जे उजा न्यू इंडिया बाय 2022 हंदकी बजेट स्टाइल सिदा सिगी फॉर्मेट से संक्शन तारगदी कमाई यंग उजा न्यू इंडिया की मंग दुदि खोना लाकदो बि इलेक्शन की मतुंग लाक सरकार मंग पदुदि खंगदोइने ओके अदर मदुदि याम सांगरेबा लौजि थानी की मंग वरगदि ओके थानी की मंग सिदैदा आई भोटर नोमिक्स सु ओइरसनोबा अदु लौमी मना खोगी मागी लौ मचा लेजब लौमी मना मागी इमुंग अमदा लेजब मी अमदा मिकोक्ता नोंगमदा लुपा मरी ने दगिना मंगा बौ फंग मतंदा मानी याम हराउदना मदु भोट द माइवन तमा अनि से आई मसी आई कितंग लामबदा वायबा हादी मिकोक्ता लुपा मरी दगिना मंगा फोक ने पर डे लिसिंग तब हाइदो खोय याम मानबै वाने ओके अन मदा दिदा खोय ले अदुना इंडिया से हुजिक खोगी सिटीजन ने अमना साइनिंग सिटीजन अमा अदुगा सफरिंग सिटीजन अदगी मु मागी जोग्राफिकल कंडीशन येंग कांदना खोगी साइनिंग मेनलैंड अदुगा सफरिंग नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दम तक याउडगी हाइना आइन मु येंग अद 21% दी खोई नॉर्थ ईस्ट की दम त हंदगी बजेट द हेंगले हाइना हाय अदो कुमने यंग मतम ददी मसी हेंगपगी पोस्ट हेड वाइज यंग मतम द याम मरोइबा खोगी एरिया सिंग द हेड सिंग द हेंगपसी उदे ओके अदे हेंगले इज अराउंड 8000 crores कुमगी समथिंग ने अदो 8000 crores सी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट निपान सिदे द चांगचति येन मतम द करोड़ लिसिंग अमगा समथिंग की वाहने अदुसु लायन सियादी असम ने लौरने अखोना फंगदुसी ममी नेम सेक की दुने फंगदुस अदुसु करावाय द फंगदुनुसी चपचाना मसिदा रिफ्लेक्ट तोब उदे आई नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बजेट सु यंगी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर की सु यंगी मदुआई द चपचाना रिफ्लेक्ट तोब से उदे अदुना मसिगी बजेट सी तसेना भोट की मायन तब ओरगदी याम सिंग हार कांदा कोई सोम लकन माइग्रेन द आइडी माइग्रेन की रिहेबिलिटेशन की माइग्रेन की खुना ले ताना बगी दमता करोड़ 4.5 ग मापंदी हापी बसिगी बजेट सदा सुमाइ तोदना कोई इंडिजिनस पीपल सिंगी सु द शेड्यूल ट्राइब सिंगी सु शेड्यूल कास्ट सिंगी सु
weaker section gi su sumai to dana khoi ahen ma mieng che changbi raga di mana pami pandam do tha mani se kharang kai dei phang da kala Okay, 2022 yok dam tar ga so tha mani sida hari pandam si phangba ngam ba yabani habni adu bulu bhol mayam am di leire adu bu voter singbu adu ga miyam bu attract to ngam ga ba elements mayam am su yauri habi wahum dunia adu ga ngasi gi discussion asida BJP je soidna yengbir ngoni tabi rangani adu khoi ngasi baton taw jabni lakpi hadna adu bu lak trabani na yum da phamaga yenga proprok chap jum jam du mari lakpiram tar ga di ngasi BJP gi market su phungtuk chebagi tanja du phangam do mali on the road ngasi onadi manu hunaki thorom se matang chai losin jerge ngasi gi thorom se da oja Pradip oja Tongmang amadi oja Chinglen lengbir thorom ngasi gi thorom se ba thawa happy khibam di mapung phan bi damakta oja humok pa amukhana tha so phungtuk cheri appreciate your joining oja matam punglo lo ekre matam dum pizza ke oja thank you so much masane ngasi gi manu hunaki thorom ngasi gi edition Instagram to bi ge ko khan bir pu yagani khoi mail id impactvnews@gmail.com natraga khoi gi Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to bir ka comment amadi feedback tha bir pu yagani well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off Kurumjari